د بشداریا نونری پارتیا آزادی دستیا بلندیا کرد لهب دجوا و پروژه ریبریا دمی د پجرینا ام بخوا خودیه یعنی بهتر بریار جمعی گرک اوباما دگه سنت پیترسبورگ ل روسیای بو بشداریا د جوینا گروپا بیستان ده او کشه سوری یا سرکه د جوینان ده وزیر دروی امریکی را دگهینا کو 10 ولات د بشداری د ایریشا لشکری د جی رژیما اثر ده بکن جناوند نوچین اورینت ایوار باش دو او پشتی شش ماهان دسته بلندیا کرد جوینا خل باجار قامشلول دارخست د جوینه د لسر کېشین ریخستنی و سیاسی دسته هات اخفتن دسته د داخویانی دا کو دوه گها ما راگهاند کو جوین لسر هن مجاران راوستیایا وک باندورا نین یا نساسکاریا دسته و کاری کردی هبش و پیوستیاوی دسته د داخویانی کې دراګهاند جبو پاراستنه هلوستا کردی یا یګرتی او چالاکرنا رولاوی یا نشتمانی و نتوی جوین بریار ستاند کو لیکولینه کې بک دربارې کې شه انجمنا قلب پارتیا آزادی را یا کو بو سدما درنکتنا جوینان هر وساهم بریارین دن لسر چالاکین دست چالاکرنا دسته هاتن ستاندن د گوتنه کې د جبو علاوین راګهاندنې اندامې دستیا بلندیا کرد احمد سلیمان ناراضیبونه خو ج انجامدانین شانده راستیان یا سر به کنگران توی و آنی زمان و دیار کر کو د نریناوی ده کشتنا کسکی کومکوژیه هفدم احمد سلیمان بالک شاند سر جوینا دستیا بلندیا کرد او داوی و بشداربونا پارتیا آزادی یا کردی تی ده هر وها بحثا دربیا لشکری کر او دا زانین کو کرد هریمین خود پاریزن او دوی املگل همو پیکهاتین انگو پیکهاتان ریوبریا خسری پیک بینن هاتن خوازن دیتنه که سر روشنبه ببینن جبو ناجی جمعتی خواستن ام بدو خویا کردن ام دزانن که اوایت حقیمت بیانابه یعنی کنکوژی جاره که بلکه اگر هنگ بیشن 20 30 صدم بجماری مزند بید باوریامده او تشتاق دبی کریارا دبی انسانك بيش رجيكين بيش ام لسرواسكين اسبابك ام جبوتشي جواتا ما هاتبو سكناندن اف 4 5 بهيك درباس بويه يك او اسبابانا بفرهي ام سرسكين لقولويجي بيار هات ستندن يك جوان او مساله خلافه جهبوا بالنسبه لموضوع هوالين بارتيا ازادي جبو ناجي يكجي اسباب ابو اغي جواتا مدد شو سري جبرق هوالي انجمن اقل قبول ندكرين او مشتين شيء بيش او مشكله هات حل كرين انها لجان تحقيقي هاتن وبين تشكيل كرين بيار في هات السندن لحلبي والكوباني والعفيني وتحقيق بي مسائل وباش بيقيا كرين دغيا كسن بسبور وهروهاجي كسن وطني كرد دوام مناطقات في مسألة قاربا شروبها يمكن بدهم قيا كلمان أسباب بدن آلي أقول هنا وانا شيء مسألة سمال كاي أم قاربا ريك يجير ببين هجر جبوت شنو هاتنا خلكي بآنها براسي برنجي قلبي قال لك حاجات شيء بدوير خلك تخازن كهر نبين نجبو خاطر يعني نجبو كوش بري آب أم تبيجن آج حاجات لا خلكي شنو هاتنا أو تبي رنجك جير التنظيم ببين لكن بلكي وقت دستها بلند يعني دما داوي دنقاري وديتنا كيجبرك ام نجف يعني بس انجمان اجتماعي كردي بخوا داخيان يك دايد في مجالي دي هرواجي داخواز كي يعني جارك البيشيا يعني شرمزار كي المساله يريشين لسبب غير كردي لالي دنيجي دعوه غرفداني كي بيشاوت برد بري خدي جاري ادن جي خستي جي اوبوزيوني قد في هلوست أخوات بدو خيار كرن لشكري آزاد هلوست أخوات بدو خيار كرن لسر وان كاري قدبن وأنجمنا قلجي ديساجي هلوست أوي دياره وأنجمنا دي سرد شغله جبو ناجي مقود أو كار أمجي بيشتقريا ويدكن أم بهيفين أو جي كاربن بهابر بكين بريالي بوكتيخ الناف تنفيذي دوختا كيديسي ليه نتني أم وكل قال لك يقرن قشوا هردو أنجمان كاربن بكين ديتنا كيف هبره ليه بكسين عرب والسريان واشيو خكي بكات يندبري قال لك زحمه مشروعي ما كارب بسكر يعني او حاضريه قد يساجي او باراستنا دبري ميت رواجي او يعني ام شاوا كاربن وان كاري هبش بسر بخل شلو ام كاربن او ديتنا خوي سياسي
دهنبري في مسألة تجي وجبورة وشا سوريا بتبعي أم كارب مهبر آبا بكل باوريا مدى أو كاري جمتي ليل آلية دنيا جمانا وقت بيجي بلكي قلق يزيد طاقة ماي أم كارب الحاضرية بوغ أبدا بچاوا تشيد بچلو تشيد بأبايا نديار ويچاوا ويچلو ب إيماجي أم ددبري خده أب دبري ما إي كردي يعني أم نابين أو جي بوغ بلكي إيريش لسر چه بنجبر براسي ند أهمية أخوي استراتيجي دي ولا أو جي بوغ اللي تناوان بلكي تخصن وك هدفك يجبو خاطري بيجي هفسروکا پیدی آسیا عبدالله و شاندایا پیرج بو بشداریا روژا آشتیا جهانی ببن بری خدا آمده و به پارتین سیاسی و ریخستنین سیویل ردان و ستاندن کرن. هفسروکا پیدی ده کنگره روزنامه‌وانی ده جئیزگاه دنگ امریکای را راگهاند گلی کرد بشکه جواکا سوری و پیوسته ده سوریا نو ده پرسگریکا کرد چاره سر ببه و اف چاره سری نخطره جبو کسی به تایبتی جبو ترکیه. هفسروکا پیدی جبو شر لشکری لدجی سوری گوت هر تشت به مداخله در و چاره سر نابه تشت راست اوک و همی هزین اپوزیسیون سوری جبو پروژه که سیاسی پیش روژا سوری ورنه باهف. عبدالله دازانین کو کرد نل دجی مخالفت سورینه رخنه اوان اوک و پروژه ائتلاف سوری جبو همی گلی سوری نینا. جبوا خفتني لسر مجارة جوينا دستيا بلند آنها جوليري پایتخت هریما کردستانی سکرتری پارتیا آزادیا کرد بریز مصطفى جمعه بمرایا بریز مصطفى سلاف جوره برسامني ياكي أوا إيوار باش قالوا جوينا دوه بيك هاتي بياكو ببشداريا اندامي آزادي جي هاتا اللي دار خستن قالوا اوتي واتي جو برسكريكي وب بي ديرا وبانجومنا قال يا روجافاي كردستاني رب شار السربونا انشاوا يعني بريجي از كارم بيجن از بيروز كمبرات في كردستان بلند كارم بجاره كي دي واگر خبد برجواندين قال كرد ومسؤوليه خراب بكارم كار بك براسي هي بيا قال كرد السر هبو هي بيا مجي هبو مخابن برادر ما كان شوي هانه عقلا ببراسي ونادهيش او جوينا ويب سريبه ایرو وقتی کدبه یعنی تشتکی زنه داده خویا کرنو پارتی آزادی نگناهکار بو طرف دین از طرف گناهکار بو لكن از قاضي مثلا در باسكن براسي وقت پارتين كرد ايرو كارن عبدالرونن تشكلت جاية وكاربه قبضه بر مسؤولية براسي لكن ادبم بري كدستايا بلند بخشكاي كاربه موما خرابه تاريخ خرابه قبضه بر مسؤولية قليقه دبي ام بقر جبر دستايا بلند جبر اوي تشيبويا جبر ريكابتنا هولير تشيبويا او ريكابتنا هولير بخب سري نبويا تانا هر خالين وينا بخشكاي سري نبون وقت سري نبون ايرو جبينا سنه جبو دستايا بلند اسكارم بيجم واز امدينا كو يعني دستايا بلند دراسي بريارك جدي هاتبه يعني نوك تكتيكك بيجالي هناك اطراف انه جارك العبدالرونن جبوكو او بيودي القل ائتلاف وطني سوري بقاطية بخازن بسكنين بله برز مصطفى متخصص فرس كم سر لقوا الهفدو كرنا يكجيك وريفابريا الدمية الهريمين كردي والسرفيكي اريكريا قالوا هم باش دار ياخذ في بروجي دا تشاوات بينن وبتشرنجي بله يعني أول شيخ بريارن هجاز ساندرا براسي يك كوميتا كشبه كوميتا كلي كولينه بچه حلب عفرين كوباني دريدين يعني ناكو كنا بين بارتي آزادي وبيادة وكو بيادة شفرات قلت برا خويا ببكيز مسؤول بود بردا براسي بارتي آزادي تغلطي نكربون تكاس نكشتين تغلطي بحق ملتي خوب وبيادة نكري براسي أبيك يا دين بجن يعني دفع خد مجرى أصيب وهر لجان كوج بروزة كثير بكارب جانا كثير صعب وكارب أبكي هكوابه شكل جاية لكن بري بينا أزم هناك شيء لازم بخويا كرن بوشي يعني طرفك سنة حتى أنا قبول نكر بفترهان بشي
تو کار قبول نکن کاری هاتش ایو با گرز بجاز قبول نکن سبب نیوی چیز به خویا کردن یا سیاست بجن همه یعنی ریوابره که جبو گل کردستان سوری پیک بینن واجی پیاده پروژه وی هیا او پروژه جمع نمقبوله جمع بیترین پارتین کرد نمقبول ببراسی دبی تشکیل نو هبه دبی آخره که سیاسی نو وره میدان کردایتی و بیجن ام جابزورا ام بضابط شد خازن ام چیزی اطلاف وطنی سوری خازن برز مصطفى پروژه و هنا پروژه و نو هنا كيش بكن بلي انا جمع شوارينا بس مقابل يعني طرفك النادي كاس اخا بيجي اخا بيشكيش تكاد بيورن مدى لكولينا بكان قال كثيرا لكولينا لكن كرد بالعقرون هذا انجمان بخشكاي وباشرافه حكومتها هربا كردستان اجبار كابتن برز مصطفى جبينا دوه نبفي رنجيبو قالوا هردو من انكو دستا بهفرا رونشتن افيك تشينب وافتشي كنت بحثتكي لهفرونن و برزغريكا تشار سر بلي بحث ويا قلنا يعني او بروجيك وايرو كردارا لازم وكي ريباترك وخاصنا بيجن يعني انه هذا بري هيا وبيشكش بويا از بيجم غلطي او اشخاص بتشكيل نوها به تشكيل نوها به بهر بارتي مرازي بن خلق مرازي بن هر روشنبري مرازي بن هر كسي كرد براسي راضي بانه بروجيكي نتاوي كردي سياسي هيا هردو انجمان بهذر آبا کرنا يعني كرد دستيوان بخويا كرن دستي هردو هيا نبينا سياسية و آباش كردار باشا برز مصطفى يكش لكن هاري گرنگیان این سرکا گوناکوکی درباره ویدا چه ویا هزا لشکریه قالوا درباره هزا لشکری هات اخفتن دوی جوینه دا انگون گهانه تانجاما والله خاصنا بريقي او تحقيق شباب او لكولين ببيت واما مسائل الدين خويايا يشتنا جبينا كيديرا بلكي شراتنا بس خشكاين سنات سكراندن اما يعني اسكارم بيجم حتى كسي تنا كسي منع بكسي هي هكو شهر يسال الجمع هبن وحزان الجمعة هبه امكارتها من عبد بكر من اشراف اللجنه تخصصي ده بس بيان هذا قبول بكر بريوه شيء نبي بيجنا السنه هم وغير من بين نبي ادبن زبرده او غلطيه هانه دبي رابع وبهنا سحضر كرد هنا فرورده بونا لهرين هنا كيدل هندري وما تانا ابنا بيشيل بندسه لجنه تخصصي تبيه بهدورا اداره كنو جواره كببه ووضع باش ببه فقط اما قبول بكر وامكار من لكولين سرمه مساله بكر بله سپاسیات کن سکرتری پارتیا آزادیا کرد سوریه برز مصطفى جمعه کن جولری بمره بون سپاس درباره امذكرنا بلغه سیاسی دنابر انجمن اجتماعی کردی و هماهنگی اجتماعی سوری ده کامیرا اورینت نیوز نرین هند سرکردین تفگرا سیاسی کردی لشامی شوپاند ام بهفره تماشا بکن پاشی گوشانده انجمن اجتماعی کرد و هماهنگی اجتماعی سوریه لباجار استانبول هفته بهوری ده گهشتن امزک دستپیک لسر کفتنه که بوتا بیبون انجمن هماهنگی را و ابو یردده خویا کرن گوتا و کنها نرینه که سیاسی هفبشت نافبرا پیکاتی تفگرا سیاسی کرد لسوریه نهاتی آوا کرن درباری چار سرکرنا پرسکریکا کرد سوریه ده و تبلیبون بو هماهنگی بني حتشتي عن اعتبار كن قافك بيشكتي ترى جي تفي دانستاندي مي كفن اي بتشب هيئة التنسيق رابي يا بإعلان المشربي قافك متطور ترى وتيدا بيتر حقي ما في ملتي ما تيدا بيكتي يكم دي بيشي ده ام دكارم بيجن قافك البيش بو وجي بيروز باهيه بو لي هنن تشنا هبون او بحاجت بون بشكل كيف فراتر سربهاتا بالسكنادن دريا كسني لجنة قانوني بوان هبانار هبايا بهتر وي او تشت جي خوشي قرتبايا هروها تزانین گوهنج سیاستمدارین کرد نرازیبونا خودان خویا کرن درباری ویری کفتنی وکا آلدار خلیل اندام دستای بلند آ کرد و دکتور کامیران عبدو اندام کمیته پیوندی دربد انجمن اجتماعی کرد لگل گو ریخستنا یاسا آ گوتین اسکرن وکا ریخستنا کسیفیلی سربخوال اوروپای نرینه که یاسایی لسر خالین ویری کفتنی دیار کر دي خواستن
ملاحظات كسر قانوني لسر وان نقاط تيد هاتبن ورش وفكرن وبعين اعتبار ورق قرتن جوا بيتر في دامة ذهبي ان تجاهل لكن ناحية قانوني يرجع وك على الوجه التلاعب اللفظي نيدي حق واندادك خاله هري جرينج دفيري كفتني دا اوا كو انو كارين وكوتي بكاتنا ما في كرد حسب العهود والمواثيق الدولية باعتراف بكن يكش خالم بيروز قهرتنا نافي الجمهورية العربية السورية بنافي الجمهورية السورية بێگومان چەند خاڵین سەرکەفتی هەنا دەوێری کەفتنێدا و ساڤان سەرکردەیەن چەند پارتیên کورد لە شامێ ژمەرە ئانینە زمان لە دیسا دمینێ گۆزەحمەتیە هەری مەزن ئەوە بۆ کورد نکاربن بگهن یەک بڕیارێ بنسیە دەستایە بلند کورد لێ ئەم دیسە دبینن ئەنو دەرباسکردنا ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی بتەناخوا گاوێکی کێمە و تێخواستن و هەردوو ئەنجومانی کوردی انجمن اجتماعی کردی انجمن گل یا روجاوای کردستان کاربن بهفره بنو بستینن بهفره ویری کفتنا هنی بناوی دستیا کردیا بلند درباسی تلافی ببن هماهنگیا سوری اندام کمیته سرپرشت پیمانا نامبرا YPG ورتش آزاد دل کوبانی عمر عطی جتورا ولاتی را گفت کو اوک انجمن هرمی لکوبانی نعالی بوند هف پیمانی دو آماده بوند امزکرنا لهف کرنا پیشین آنا برا YPG یکینین لجراب لسی من بجی سرین و شیوخ و اوتنی دی دوام بون لسر پیمانا داوی عطی گفت کو بندک ده لهف کرنی ده هیا لسر آواکرنا کمیته که هف بش کرد و عربان لکوبانی و لگری سپیج بو راوستاندنا شر. ریوبری آشی گنمی باجاری من بجی اند زیار خلیل جا اورینت نیوز را گهاند کو یکینه دولت عراق و شام دست دانی سر آشی کو جدرا آرده جبو باجارین من بج سرین کوبانه و من بج. ریوبری گوت کو وی ریوبریا باجاری حلق جوی که آگهدار کریه و تکس کر کو جیت خواستن کو برد کارمندان و اویک باوای کینین باندوری لبرهمدان و پیدابونا ناندکه. هزین آسایشین کوبانی دوه به شف دو درمانخانه به شما سور گرتن درمانخانه الجوبک و یا حلب به بهانه فروتنا درمانان به نرخکی بلند و هر وها به توانا فروتنا درمانی کو دماوان بهوریا لگور کمیتا تندرستی یا بسر پیدیوا هنجی درین تایبت را گهاندن کو سدم جی ناکوکیه که دناوا انجمن تندرستی دبو کو درمانساز مصطفى جولبک اندامکی سربخوای کمیته هر سال گور جیدران انجمن تندرستی یا گریدای پیده که شیان جه کسی نه اندام را دردخه درمانساز جولبک گلک جاران نخواستیه باجی بده پیده لگور جیدران جولبک آلیکاریا کمیتین هوارچونه دکر و درمانین بپره ددا کوچبرین لکوبانی هر ساعت زانین کو درمانساز جولبک جگونده تل اخضر یا روجاوای کوبانی کو دکوا برای شر YPG و داعش و خلک نوی گوندی نب تعالین شرنا سازین جواکا سیویل کوبانی داخویان یک دوی بارده درخستن و گرتنا درمانسازان به ویرنگی شرمزار کرن. لهرما گرکی لگی دوه پفچونان جی به جی دوم کرن لگور آگاهاندن آژانس هواری هزینیه پگی دست به اپراسیون پاکش کرن هرمی جو تندروان کر. در چارچوبه اپراسیونی ده دوه لگونده خدعان مشفرا و قوت لی کو دنابرا 57 کیلومتران ده نزدیکی باجارو که تلکو چرن لدجی کومین چکدار چالاکین هم وقت هاتبون الدار خستن. دهمان دمیده لدردورا گوندن گرهوک گریفاته یوسفیه الحجر و صفاجی هزین YPG چالاکی لدار خستبون لدرباری انجامان ده آگاهی زلال نهاتنا بدست خستن. دوه بشب العفرینه تقینک لسر جاده که باجیر بیکات. ده تقینه ده تشتک لتکسی نهات اللي هات آگاهاندن کو ده انجام تقینه ده هنک آواهین در دور شکستن و زیانا مادی چیبو.
چالکوانی کرد شیخ مصطفى ابو غیاس روژا سێشەمێ لەبەر مزگەفتا گوندێ سنارا لە باژارێ عەفرینێ ji hêla peyedêve hate girtin. Li gor agahiyan Şêx Mustapha otomobîlek bi alîkariyan barkirî derbasî gund kir da ku malbatên xizan bela bike. Lê ew ji hêla peyedêve hate girtin bi tawana hevkariya bi artêşa azad re. Malbata Ciwanê Kurd Azad Walî yê ku ji hêla peyedêve li Şêx Mexsûd hatiye girtin bangewaziyek ji YPG Encûmena Niştimanî Kurdî û dezgehên mafên mirovan û yên sîvîl reşandin ji bo serbestberdana kurê wan azad. Li gor daxuyaniyê berî heftiyekê asayişên peyedê bi ser mala Ebdurezzaq Walî de girtin û ew û her du kurên wî binçav kirin. Bi tawana alîkariya artêşa azad, bavê azad û kurê wî serbest hatin berdan lê ew hîn di zindanê de ye û rastî hemû corên işkencê tê. Azad Walî ji Kobanê û endamê Komîta Herêmiya Partiya Azadî li Helebê ya li gel hevrêzên ciwanên Kurd û her wiha hevrêza biratî kar kiriye. Biltena me berdewam û piştîna berekê. Li herêmên Kurdî li Sûriyê krîza dermanan roj bi roj kam baxtir dibe. أنا معاشقة وأمعاق حقيقة المعني ما مرنينا والله يزار هي بيت عشتين هيرو والله ما مش قولها كل حتى أنا عاملة منه يزار بيت عشتين وهلا بويا Bi beşdariya nûnerê Partiya Azadî desteya bilindiya Kurd li hev dicive û projeya rêveberiya demî dipejirîne. Em bi xwe xwediyê yanî bêtir biryar ji me jî gerek. Obama digihe St Petersburg li Rûsyayê bo beşdariya civîna Grupa Bîstan û kêşeya Sûriya serekeye di civînan de. Wezîrê derve Amerîkî radigihîne ku deh welat dê beşdariyê di êrişê leşkerî dijî rejîma Esed de bikin. Endamê serkirde di Partiya Yekîtiya Kurd û desteya bilindiya Kurd İsmaîl Hemê di gotinekê de ji bo Orient News ragihand ku ew bawer dike ku ev derbeya leşkerî dê guhertinên girîng li ser zemînê pêk bîne. چارەسەری سیاسی ڕیاوی هاتی کردن دەستێوەردانە لەشکری بوو گرنگیەکە ji بۆ guhertina hin ambulansa li ser erdê بۆ di encama wê de çareserî siyasî bê peydakir Sûriya berê wê li tunebûna dewletê yê ev divê çareyek lê dîtin bawerim ev destêwerdana leşkerî mumkin e encamî nû xwerbînê mumkin e guhertinî nû دروشێت چێکێ سووریا تێخە سەریا چارەسەریە. ئیرۆ لووتکەیە G20 لە سانت پیترسبورگ لە رووسیای دەست پێ کرد. لووتکەیە ku serokên 20 welatan lê kom dibin dê rojan dom bike û dosyeya Sûrî jî dê cihekî giring de civînan de bigire. Di civînan de serokê Encûmena Ewropî Herman van Rompuy da diyar kirin ku çareseriyeke leşkerî ji krîza Sûrî re tune ye û tenê çareseriya siyasî ya dikare rejandina xwînê wêrankirina gişkî rawestîne. Tê çavrêkirin ku mijarên siyaseta derve û derba leşkeriya Amerîkî li dijî Sûriye bêne got û bêş kirin. Ji bo xeftinê li ser vê babetê niha ji paytexta Rûsyayê ji Moskoyê rojnamevan Mustafa Sîno bi mereyeb birêz Mustafa êvar baş ji were. Êvar baş.
پرسا من یا که جوینا گروپا بیستان تا چرا ده د کریزا سوری و دربالش کری ده لدجی رژیما اسد ده گرینگا ها گروپا بیستا بخوا گروپا که آبوریه و بریاری ویجی تجاری نابل سر دولت الاندام جی وك شيرة لإيرو تسكريكا سوريا كريزا سوريا واحتمالا لدانا سوريا والسر جروبي فرسي جروبي بابتك بروجيتا البت بانسياتيفا روسيا هاتكن روسيا بردخوازي كوفدي دابتي لجروبي كنجشبكي در كارب بندوركي لقال هفالبندي خوي دوي جروبي دي لسر بريارة أمريكي بكي دربا لدانا سوريا جغولي هلينه و دست بروسيسا كسياسي چالاك بكرن سرزي چنده هنبينن مثلا نتنه روسيا بل جروبا اندام جروبا بريكس وهناك دولة أوروبيجي لسر مثلا شارسرية سياسي تكذبكن هين حتى نهات آقاهية نقولوا أشكرا برسره لسركا بابتا سوري هاتي جنجشكرن يا دستي هاتي كرن سننه لي روسيا أو هلبت زي بابتي بلنبك وبويرجي ان آليندن كايجاوي كان جام جدر كذن أتباورم أو سبخ يعني بله بريز مصطفى وكهونجي زان روج بروج روسيا د پشتوانیا رژیم ده هلوستين به استرد ده روسا بشتيكو راغهاند بو اگر شر لسوريا رودا او نابي بشك جوي شري قالوا تش سدمين بان هلوستانا اب هلوستين كو روسيا دستينا وهيجي بشتغريا رژيمتكي نهار روسيا وقت مقوت دستيك بشتغريا سياسي وانيكاريا لشكري دجان رژيمي لي دستيك جي راغهاند محمد برسياري روسيا كو ام جبو خاطري سوريا دولتها كير بتو آلية كير الشرق دار مثلا تشكي سرشتي وتشكي بربتشافو لي جبو مثلا برجوانديا خوا وسياستها خوا تشارجوا كريزا سوريا ده بسري هالبت او حمها واي كار بك داكو بقرين ريا سياسي جبركو ريا سياسي او كار بندوري بك يعني وكم زانن سنه الانجمنا او لكاريا نتوين يكوي غابا تجي بريارة سكنه او دبي تشجريا كفر مزن الرجيم وريدرين البيشيا حمو حولدانين فوق عربن بريجيمي هلين تشيتك إجارة بتشكي سرشتية أو وأنا هذا مثلا بريار دايقو هناك هذي خوشي بشي من دريا بديانا براسته دبيجة أصدقائي كم نجبو بس كلي شركي بزلو بلي جبركو هرين نزيكي من ودشارشوها كارو خباتا اسكولا دريا رشتي هم درن وي دري جبونا برجواندية جبونا برفانية برجواندية خبكن أنكو دبي ممكن خطرك سر أولاداريا ما ينجتماني ساز بربيه كيام هي خد من ويدر نشبه كم تكلي شرك تجاري ورثر تاريخ السياسي هلبت بردوام بدو هلبت يحول بدو بوك نهي لتدر سوريا كذن جبوك كريزة هيجي تريش بلیم سپاسیاوت کنا روزنامه‌وان مصطفى سینو که هون جا روسیای به مربون سپاس بوا دنباش. وزير دربي رژیم سوري فيصل المقداد راگهاند کو اسد هلوستا خو نگهریه گر شر جهانی سیمی جی چببا و هر وها مقداد قفل ولاتن هرمي خوارن و اما جکر کو رژیم وی د برسوی نتنی لدجی اسرائیل بدا له هر وها و برسوا اردن و ترکیه جی بدا گر او د ایریشا امریکی د بشدار بن او گوت کو حکومت رژیم حوال بند خو کوم دکج بو همبري واشنطن راوستن جهلا خوجي سروكي گشتي نتوين يگرتي بانكي مون گوت کو کنگرا جنيف دو د جوتمها بيدا ورل دارخستن هروسا هاتراگهاندن پشتی اریکرنا کنگرس سیل سردخوازا اوباما یا ایریشکرنا سوریه بوهای پترول بلند بو و گها $115 بو برمیلکی لالیه کی دنجی کشتیه که جنگی یا امریکی کو به 300 مشوان مارینا امریکی و آلاوین پیوندی بارکری گها برای حیفا لاسرائیلی
وزیر دروی امریکای جان کیری راگهاند گو 10 ولاتên cîhanê amade ne da beşdariyê di destêwirdaneke leşkerî de bikin. Her wiha Kerî dest nîşan kir ku ew egera pevçûna bi Rûsyayê re ji encama lêdana leşkerî li dijî rejîma Sûriyê gelekî dûr dibîne. Serkirdeyên Komîta Peywendiyên Derve yên Encûmena Şiyûxên Amerîkî li hev kirine da reşbelgeyekê ji bo erêkirina li ser derbeya leşkerî pêk bînin û da ev yek paş ve erê li ber hilbijartinê li ser vê reşbelgeyê veke. Birêveberiya Amerîkayê piştgiriya xwe ji kampanya Wezîrê Derve yê Amerîkayê John Kerry re dike. Da bêhêle Kongresê Amerîkayê li ser derbeya leşkerî erê bike. Tevî tekeziya derbeyê ji aliyê Kerry ve eger Kongres li ser erê neke jî. Ji aliyekî dî ve berpirsyarên Pentagon daxuyandin ku Amerîkayê dê alîkariyên leşkerî bo rêkberiya Sûrî zêdetir bike û ev yek dê birêya Wezareta Berevaniya Amerîkî be. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Derveyê Rûsyayê di daxuyanekê de netewên yekbûyî ji bo bobelata derbeya leşkerî dijî Sûriyê agedar kir û got eger ev derbe gihişte navendeke newewî li Şamê dê ziyaneke mezin bigihîne hawîrdorî xwe. Her wiha raporên çapemeniyê ragihandin ku pisporên navnetewî yên çekên kîmawî li Almanyayê analîza wan alavên ku ji Sûriyê bi dest xistine dikin. Li gor ragihandina berdevkê Serokê Amerîka Barack Obama, Serokê Encûmena Parlamentoyên Amerîkî John Boehner daxwaza şandeyeke Rûsyayê bo hevdîtina wî ji bo li ser derbeya leşkerî erê nekin nepand kir. Serok Wezîrê Fransayê Jean-Marc Ayrault ragihand ku nîşanên karanîna çekên kîmawî ji hêla rejîma Esed ve di nav destê wan de hene û çekên kîmawî li dijî her du goteyan rejîma Esed bikaranîye. Ji aliyekî dî ve Perlemana rejîma Sûriyê doz li Perlemana Fransayê kir da li dijî derbeya leşkerî li ser Sûriyê di hilbijartinan de derkevin. Serokê Feyleqa Bedir ya Îranê Qasım Süleymanî ragihand ku Îran dê ta dawiyê piştgiriya rejîma Esed bike ku ew dê li dijî hemû hewildanên ku bi serkêşiya Amerîkayê ne rawestin. Wek bersevdana li ser gefên rejîma Sûriyê li dijî Tirkiye û Ordunê, Serokê Hikûmeta Tirkiye Recep Tayyip Erdogan got em ji bo cengê amade ne, lê gelo rejîma Esed ji bo vê cengê amade ye? Şêwirmenda Esed ya siyaset û ragihandinê Buseyna Şaban û li paş demeke dirêj ku nexuyabû di hevdîtineke televîzyonê de diyar kir ku kesên radîkal di rêkberiyê de çekên kîmawî li gota bikar anîne. Ji bo gengeşekirina van mijaran niha ji Oslo paytexta Norwêcê rojnamevan Mesûd Ekko bi me re ye. Mesûd tu bi xêr hatî vê biltenê. Di destpêkê de dixwazim pirsim Amerîka ji paşxistina lêdana leşkerî yan ku êrîşa leşkerî li dijî rejîma Esed çi dixwaze û armanca wê çi ye ji vê bi paşxistinê? Yani wektê xuyakirin de hemû carê ku Amerîka derbas bûye bi rengekî leşkerî çi li Iraq çi li Efganistan ew pêşewendiyê şexsîn ji aliyê Amerîka hene û rastî jî tê xuyakirin ku di Serok Obama hat anî ziman di gelek cara dema ku hevfêvîn pêre dikin. Pêşewendiyê şexsîn yek jî ya di dua wek ew dibêjin xêzin sor ji aliyê kîmebaran û li Sûriye hat pêkanî berî sê heftî berî niha di nerîna min de Amerîka xwe dibîne wek polîsekî dunyayê, polîsekî cîhanî lewra dixwaze ku xwe bide xuyakirin kontrola kesê ku istemala silahê تدمير شامل دكه وخد بيني بربسيار جو جيفي علي بسكنين بل بله مسعود امریکا چاوا چارەسەریەکە سیاسی هین دخوازێ و هەمان دەمێ دەژی دخوازێ و ئەسەد لەسەر دەستهڵاتێ نەمێنێ وەکە ئەم دەزانن ژی ئەسەد تجاری ناپەژرینێک و ئەو دەڤژ دەستهڵاتێ بەردێ نەرینەوە ئەڤ یەک چارەسەری وێ چاوا چێ ببە يعني قالك انالايزتين قوتن دبيجن سراك اوباما تخازي دربك عسكري لسوريا يعني جبو خاطر جو اسد بكشين جنيفا ددوا بريكي جو اسد هين زعيبه وكارب گفتگوی اپوزيسيون يربكي او دمجي كار شروطه بنده جو مجتمع الدولي جو فرض كرنل سر سروکی سوریا و سر رژیم سوریا نرینا من ده ایرو روز نمایی گو کار ببرنگ کی آشتی یا رنگ کی سیویل چاره سری به لسر پسگیری کال سوریا دوی اسد ضعیف به یانجی دوی اسد به هلو شاندن برنگ کی عسکری اسد هیچ خلقی دو کجا هیچ خود بینه
كو او سروكي جاي وملتي سوريا جي حسدك وكوديت وكون هاج يعني زمان يعني مستشارة ميديا مستشارة راغاندي دي جا بشار اسد دي بيجا او كسي كجي قول الغوطه يتشبون او بخا خلكي علوين هاتنا كوش نسر دستي مسلماني راديكال وانينا غوطاي يعني هنجي رجيمك واحد فكر في ويتشاوا برنجكي اشتي برنجكي سيفيل شارع سرير سوريا تشيبه دفي اسد زعيف به واسد تقف تقوي حوار نقاش قبولناك دما جو لسر قوات خب يعني جو خرط به پیش بکن زانگ دالی کاریا پیشگرتیا روسیا و ایران و چین جر. ولی اگر ایریشکا لشکری چه بو بسر سوریه دا گلو روشا هرمین کردی و چابه و چگو هرتن و چه ببن الهرمین کردی؟ يعني هرما كردي برشاك جي سوريا إذا نرينا من ده أجر جابعو لدانك لشكري شيء بب هرما كردي ووق خيني ونا تأثير بب أكيد بقولك بيتر جوان دريدي جي بيتر بيش برجو جبرد هرما كردي هرما كي بيشكتنا تجاري رجيم نجو هداية وحتى نهاج عليه أوبوزيسيون يجي بقولك إهمال بويا يعني ودنرينا مده وهرما كردي دوري لدانا لشكري بجبر رجيم تيدا زعيف اما قبل كي امريكا وقت جانا جي تيغوتن يعني برنجكي خلات يعني جي سخته بافيج لشكري سوريا ازاد يعني جي جبهة النصرة يعني جي لشكري يبقى دنرينا مده وهرما كردي حياة قونا كي مزن وبي بارستن ودوري لدانا لشكري بله سپاسیاتتکم روزنامه‌وان مسعود عکو کتب مرا بویج اسلوی سپاس بوده دم باش. جهلا میدانی و جی هاترگاندن که هجمارا پاکروانان لسرانسری سوریه ایرو تاوی گاوی گهایا 19 د ناوان د جنک و یکی دن جیانا خود بن اشکنجی د ج دستایا 6 لشامي 6 لإدلبي 6 لدرعي دول حلبي يك لحماي ويك لقنيطراي معظمية لجندواري شامي بو ميدانا شركي دجوار نامبرا ارتشا آزاد وهيزين ريجيمي دا طاخا جورة الشياح لحمصي بطوبنهاون وبقراني هاتا أرمانش كرن ودير عدس لدرعي جيج هيلا فروكين شرف هاتا طوباراندن وبالتايبت نابتشيا حماد هروسا إيريشكا السيماني لدرع المحطة بيكهات سلامية لحماية جهيلا هيزين ريجيمي هاتا إيريش كرن ولجندي ربعة كامبانيا كسر دقرتن وبنشاف كرني بيكهات تفتناز لإدلبيب وأرمانجا إيريشن ببالافرين شر وده أنجامي دا ويرانا كمزن بيك هات وهجمارك جانغوري كتن إيرو الجندواري شامل لمعلولة ولدردور باجار رحيبة بفتشون دناف برا شركرين ارتشا آزاد وهيزن ريجيمي دارودان هروها لمليحة دا أنجام بفتشونان دا جالكزيان بهيزو وسايتن ريجيمي بون لآلیه کی دن فروکین رژیم باجار سپین تو باران کرن و گلک برمیل به سرتاخان ده باراندن و ده انجام ده هجمارک کسین سیویل دناوان دا جنوزاراک جیانا خواهش دزدان و هنندن بریندار بون. جالک وان راگهاندن کول تاخا برزه پفتونن گران لدردور آواهای پولیسان چه بون. هروها تاخا تشرین با آویجرین موشکان هاتا تو باران کرن و ده انجام ویکی ده هجمارک خانی شوتین. هروسا پناگاه یرموک جموشک رژیم به پار نما و ده انجام ده گلک شهید و بریندار دناوان دازاروک کتن. لگندوار حلبه شرکرین ارتشا آزاد در باسی فروگاه کویرس بون و ده انجام پفتونن کول در دورا و قومینه گلک جهازن رژیم هاتن کشتن. لدرعایه لباجار بصر الشام تباران چیبو و ده شهید کتن هروها لباجاروک انتفص شیخ مسکین و نوا تباران دوباره بو و ده انجام ده هجمارک کسین سیویل شهید کتن لگندوار حمسه لالدار الكبيرة چالکوان راگهاندن کو موشک زمین بسر سیویلان ده هات آویتن و گلک جوان کشت هروها هات راگهاندن کو ده انجام تباران ده گلک رونشتوان باجار سخنه جمال خواه رویان
لگندوار حمایه باجاروک خان شیخون راستی تو باران رژیم هات و بتری ده موشک به سرتاخان ده باری هروها چالکوان راگهاندن کو پشتی ویران کرنا گلک خانی هجمارک مالبات جگند قصر ابو سمرا جمال خواه رویان لإدلبه چالکوان راگهاندن کو هیزن رژیم گند معرشمشه تو باران کرن هروها گندن گریدای چای زاویه راستی تو باران فروکیان هاتن و ده انجام ده گلک شهید کتن و هجمارک سیویلن دن بریندار بون. وزیر دربه ترکیه احمد داوودوغلو هشیاری جوی که دا کو کریزا پنابرین سوری مستر دبا گربرتک کناف دولتیج لدجی بکارانینا کیماویان للشامی نهاد. داوودوغلو آنجا کرد که جواکا نافدولتی پنابران پشتگوه دکه اوغلو ده جوینا وزیرین درویین ولاتین لدردورا سوریه لجنیف راگهاند که آلیکاریا جواکا نافدولتی جبو ولاتین سرسینور سوریه ده مجارا پنابران ده پرکیمه و پیویست کاری هبش وره کرن. وزارت کار نافخویی یا اردنی ده هفدیتنه که ده لگل بالیوزا فرنسای راگهاند که اردن نکاره به شیانین خویین سینوردار و کم تفگری به انجامین کریزا سوری ربکه به آلیکاریا جواکا نافدولتی و دزگهین وی. یکمین گروپا پنابران یا کو حکومت آلمانی راگهاند بو که دیوان بحوینه ده هفتیا به بگهجنه باجار هنووری آلمانی. بردفکی وزارت نافخویی آلمانی راگهاند که وزیر هانس پیتر فریدریش دیل پیشوازی و گروپا که 110 پنابری پیکتی لبالا فرگهی بکه. هروها اشکره کرد که او پنابر دی به بالا فرق تایبت یا آلمانی بگهیجن و اماجه کرد که 105 پنابرین سوری جی گهشتنه آلمانیای به رین تایبت. لنخوشخانه دیرک جی مینا همو باجاران بر امبارگویا پرآلی پرسگریکا درمانان زیده ویا. بجیشکن هرمی دیار کرن که صدی 95 جورین درمانان نما پیدا دبن. درمانین کو پیدا نابن و هری زیده پیدوی پی هیا درمانین دل، سیروم درمانین داماران درمانین گرچکان و یین ششتنا برینان. سروکا بشی همشیریان لدیرکی بانک لرخصتنی نافدولتی و سازی مروی کر که جبو چاره سرکرنا پرسگریکا تندرستی و درمانان آلیکاریا روژاوا بکن. خلکین باجار عفرینی روژانه جیانوان آلوستر دبا و یک جه کشین وان ان پیدابونا درمانان جی آنگو بهابونا وانا. شیروین بهتر ده راپورتا نوچگهانا ما شیلان یوسف ده. حلب كوكنا طبعا جكتنا تركيا اوای روشا سیدالیان لافرینه جسدی پنجیش نخوشان درمانینوان نیدیتن جبر گیمونا درمانان و همی پدوین تندرستی لافرینه و بطایبت درمان نخوشیا شاکر و دخته و لقاحن زاروکان و اشکره کسی و پنج سیدالی لافرینه هنه پرانیا وان نیوالایا ورافق نوان به درمان مانا. درمان طبعا قسمة برج درمان يعني سادي بينج تقريبا درمان ثنايا لا موجودة. طبعا أسباب قرن. سبب جي طبعا أكيد أنجز هنا مسألة مشكلة سوريا الشبيهة. هي دي برمى عملها سكنينة. أساسية حصارك يعني نوعا ما يعني بسعر منطقة فيها وجه سبب كان ممكن شركات تننا طبعا شركات جمارتينية تننا يجي بوند وكي كوميسيون دارد بنج شركات وجمارتينية درماني تركيا بهاي يعني حسب درماني ما يعني مثلا تكوني ببي تركي 3 ضعف 4 ضعف درماني جامعة بدارية وجبلي وانجي همي نخاش دست بهابونا درمانا نچارمانا دا انجام بریار بهابونی اکوج آلیا دستلات و درکتیه و تبی ویجی پر درمان هانا به هوجایی جمدان دنیا او جی پرسگریکا که پیوستا کل سرواری سکراندن اسعار مشكله يعني نقول سعر نظامي محاوله دكن ام تدوراكن يعني بس پر درمان جهه قتي سعري خو بهويه يعني تكوني ببي اجوره ممكنه انه عمليا تربحي ام نوغن سعر كوري ام نوغن سعر درمان النهايه يعني جراك مثلا بيبي متوفر به هو يعني جراك ده بارده دوبي مثلا يعني درمان النهايه انسولين درمان النهايه بدر زيد جلطات دارو
ابنو مثلا كي واري جمارو ام باري ام بتوني كي تدبرين انه وقت تهريب كده فعمليا تهريب اكيد مبرد دار فيروتنا معناه بجامعين يعني مشكله فرما زنينه ئەڤایە رەوشە سەیدەڵیان لە ئەفرینێ ئێک و هەموالەتی نکارن تا دەرمانان بکرن هەگەر وەرە دیتن تەفی خەمساریدن ئێک و تێرە دەرباس دەبن ji bo Orient News Şeylan Yusuf Di dawiyê de Sernûçe Bi beşdariya nûnerê Partiya Azadî Desteya Bilindiya Kurd li hev di cive û projeya rêveberiya demî dipejirîne. Em bi xwe xwediyê yanî pêtir biryar ji me jî gerek. Obama digihe St Petersburg li Rûsyayê ji bo beşdariya di civîna Grupa Bîstan de û kêşeya Sûriya serekeyê di civînan de. Wezîrê Derve Amerîkî radigîne ku 10 welatê dê beşdariyê di êrîşa leşkerî li dijî rejîma Esed de bikin. Biltena me li vir bi dawîtê dem baş.